Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagini ki arsnem ka jingthon ka rukompen lang nyot ka Jowai Municipal Board nakadaw ka jingbom yo ya ka jaka the nyot ka bapaka. Kalapanlong ya kinong syongshnong ka Jowai ban im ya ka jing im ka basertong. Bat hapan mat ya ka jing smai utong ha ki ying ki sem bat ha ki yogi han. Nakadaw ka jing lum thop ki nyot ha ka leng ka sor Jowai. Kani ka jing kala penduk tiak penduk dem ya kinong ya lamshnong bat ki bor Sinchar District kumjuk ka Jowai Municipal Board. Kabam don uput treikam. Bat kakam kabalale kadai tangban penlang yakinyon ha Jowai bat kaneru kalapulom. Ki pat ba nong shnong ka Jowai kilahap banyak saat ya kani ka jing Bat ka senjok ki wahe shnong kilamudoi da ka jing ujor mukat duma ni ka PIL sya ka yang bishar badan buram ke Meghalaya High Court. Ka Meghalaya High Court kalatangon ya ka State Administration bat ya ka Jowai Municipal Board. Bagi day ban pentikna ban penlang yakinyon naki ying breu bat ki yokihan. Henry wat kane kakam kalapoy syaduk ke yang bishar. Kumju hapo ke yang dorbar penban haduk menta kane ka Jowai Municipal kampat yuk satya yakajaka banthe yakanyon bat kadang lek sopsom. Bat kamlak satya ban penbena yakajaka the nyot ka jongka. Penban hakum kane ka khep ka Jowai ke yakendo yaki jing Bat kalami ka shnong ka badan hapdeng ka sor Jowai, Henry ka badan tangshis paksan pauying. Ban shim ya ka senjam ban pen kelas bo, bat nakas bo sya ka spa yakinyon. Kani ka shnong ka day ka lumpur di yong piak Jowai. Kabada ka jingatre lang bat ka kenhun Society Urban and Rural Empowerment, ka Young Minds Collective. Kabadang penkre ya ka pilot project halor kanyon. Kalashim ya ka senjam ban ay jinghikai ban penlang hi yakinyon, kiban na kani ka shnong. Daga jingshem kia kinong yalam shnong kentob yu uma alan nyangti wahe shnong bat u General Secretary shnong ba bi mesuer. Kila yo ka jingatray lang bat ki pat nong shong shnong hagaba kila pen lang yakinyot bat penyaklat iki bapun ki ba kentob yaki jor ki jem bat kinyot ki bami na ki yang shetja. Bat ki bampun ki ba kentob yaki jabo plastik bat ki wei ki mar. Kani ka shnong hapo ka jingalam u wahe shnong uma alan nyangti. Ubalatray ya kani ka kamshnasbo labun bonsnem. Kabalale halaga jong ka kper da kabashna ya kasbo uwi. Ulalum lang ya kini kinyot batra sya ka kper jong u kabadan halum suyung New Hill. Banshna ya kasbo na ki jingtong. Habadan pat kibriu ki bakwa shim ya kinyot ki bami na yang shetja ki balong ban ay bamsnyang kabor shnong ka ay syaki. Uma alan uday ubabang bantung ya ki jingtong ki babunjan batri ya ki jingri kum kisyar ki han bat dokha. Bat kani ka jing ka Jowai ban yo ya ka jaka the nyon. Kalanang ay bor ay mensim ya u ban lum ban lang ya ki nyon ki bami nakasnong lum perdi yong pia. Bat ban shnasbo bat ha ka badan ki bakwasbo uyo banderu ya kasbo ki ba ulashna.
ingin dengan senang ila ya don higarai bangi ke senang lompodi yang PI kedai banlong ke waste free locality. Tegani ke jengrai jongi tengila ya persang hiban ban yele kata kedor ngila ya ai gi awareness ya ginok senang. Ndai hadu bakan long 100% sukses hadu mentam pat long. Ndai wat lakata ro kini gi kitchen waste ngila pelang baik ngila ai gitu besna gi pikfit but don ro gi besna gini gi sebo kum gi vermicompost gi belek gini kan natural compost ro te ngine geliang jongi hadu banong hadu 100% bakan long sukses 4 nur banong ndai nginang ye persang nginang ye lek hadu mata nga jing i yang nga kelong la banong kan long hi ka ban sukses nama kumbelong menta neliang gi nong sang gila respon gila sedang hi ban sikirkit wat plastik ro la bu la kejong ini kitchen waste ro ngila ya bu la kejong try kan long sukses sih ni yang pia ang ni ngidan hado cispasan pewye try nagi ka waste ke bangi i kumbahagi to tiau bela adap kibon ban rei kadang mi ke tiau ka waste ke nang duna kam tam gi kitchen waste te kam kumba pila i ha ke top hari ni ke tiau ngi yo tang stop try hapo aspa kiji ta